Lahore jana banalong araki hormu ki jor tumpen police angbong hilipen kacha inora pran kita. Don Pharoi Sira Doning Koira Phora Tum Bharatiya Janata Party BJP Racharya Songpen Kacheo. Umrintia Rongara Thurpak Towar Kachisla. Kardom Pinikar Prantam along Penili Sing joined the therapy non Birutang Tonpen Arjoitha. Karbi Anglong Angkang Rat Lapin Hampangang Bong Mon Samavarmon Kapaduji Panpura, praying Koira Trokarni Pen 144 CRPC Alam Toy BC, Ajakasaya Mu Denglong Lipua Hukumati Lamtoyelo Paklangpong. Karbi Anglong District Additional Magistrate Pen 144 CRPC Alam Toy Kibi Ponatheki, Karbi Anglong Angkang Hampangalong Soluk Sodagavarmon Dukok Napu, Munti Damsi Laso Alam Toy praying Koira Trokarni Pen Tangching Ponlo. Laso alam toyawut Karbi Anglong along kachisongar mu chejeng dharna rally hei hui padolong lipusi magistrate pen khamki lapen laso alam toy kapate pega bang pu bang phia tumaphan IPC aronating insai ji puta lam toy lolong kijong pado Bokajan subdivision ke parlo Lahorizan banalong araki ohor muki jora dilung lapen police pupuang bong heli pen kachia pajok inur araki ki jora bang phu aprandam nang juiluk pusi nilituma pherang ke pen nilituma long bertang pale Kad news along bertanang kapale atengki dilai thana ki parlo Lahorizan ban disapur bhomkurai hithialong araki ohor muki jor bang hini bang ke thomatum ke bang arjulong si Lahorizan kiton kelang adimalong police adilong tonlo Laso apor uhud araki hormu ki joratum kibang theklong si police atum pasang toilo bonta police atum alam arju jc helipen police adilung aphan apurong ro police lapen araki hormu ki joratum mang bong kachi apseroya jok inur araki hormu ki jorabang phu apran dam nanglo abhira tumke ajo abar sai mc kadlong juilo ki kadlong joy atum aphan kinep kangang ji aphan kiri ka kuroga sai klembong lo pusi bertalong do Nijang Karbi Anglong MP Hamren Rongsu Pipen kilometer plikep kahelo Meghalaya lapen Nijang Karbi Anglong ahoy kedai rongpang bongarong aruyehi thialong All Party Hills Leaders Conference APHLC Racharya songotum chirok togamai kapaman pona berta onarson timungpen bertang pale Amring constituency me phu rajas phangcho pen mai kache phem phu ponsi mai rong songjalen sarpo tum mei phu jone singti kathar pendanglok kongchun bang kursing timong wothat langso legislative assembly a kongchun bang thonesbor rongphar bidisar lawrence timong Amring constituency kongchun bang bikram tiron lapen penang an songalong akinang sot lapen ke thekidinga bang phu bang phetum chitong dun pen mai rdp dun rinti Athema re thong nok be ke do na hem lola ha silet si do no ga janta pu a hem lagai na british atham nang ordun de la son si selam la pen ala si british athum la si chini kang tung lo karbi athum ta re chodo khasiat ho ge re chodo chini lo aprang benta Siim do lapen ilitum asiim siim hala puji monang jong hele aron kroi kriabang aning hangaling chong hu chong ji seta moha police dep check po ha ke na kabisar ho ke aron son si do ke puji alang pan puji Kalima kalang. Ini tum Karbi aron tala son thak lo. Karbi adet Karbi aron aprang pentaduk. Ini tum mathatiti Karbi Anglong. Samson singing ti si pinchong lo pu. Samson singing ti ka pinchong abangke la non modern hut amane pinipena. Lanon aron ki mi ateng pen demokrasi ateng pen constitution det ki kim aron aki mi pen India ki kim ahut India det ki kim ahut
Karbi Anglong taki kim dun lahelo Samson singing ti ke claim lo abinong ke ilitum make it cheng hot Samson singing ti aphan che matha thura minute isibak arjab nang ye pon le di non da arjab de na de arjab de na alang liphan che matha thua na songa mai phu jone sing ti kathar pen lamjai ponpia prang Karbi Anglong ki kim kirak veka bang phu karlitang Samson singing ti aphan malom so por GPC ing samri pen kachikimo lapen manpeng ki piang thega sai dengpo labang so amai ki pi dupona hut Bharatiya Janata Party BJP Racharya songa phanki ongdung arat penang ana por hut aning kachi thei dun dun bomatum don pharoi sira doning koira phorat all party hills leaders conference APHLC Racharya songalong chepa ogdun Hamren Municipal Board Kaparlo Ward number Lakha Pho Lapen Ward number Lakha Trok ke Krongpun Ambinong Umrinti Lapen Rongching Rian Kachelenga Tower Akele Kewa ke Hir Kang Tangra ka Jok Haladak Arong Arat Atum Thurpaksi Mithang Amat Tower Kacheselam Pone Berta Phirangki Hundor Kropen Bertang Pale Jirlo Pupe Phirlo Pupe Kiso Kiunia Hutke Motor Gari Sitami Pacheleng Nangko Anparta Hitukulat pen kenang sod hormu hortar sitami gari pen kepon kewan akenang sod bonta towar kimimi de rajok oto atuma phan chornianta nang duning tungwang bi pusi rada tumpen ningje 5 lang. Ward number 5 ho la an yo. 5 to 6 hala dak pe an ke bang hapu 6 lo. Pu an ke 5 lo. An rong bang amen ke? Rong bang ke dak ke umrinti ambino pusi pudal lo he. Umrinti ambino lo dak la dak se la hiri lo ba 0 pon lo mati. Wata hiria bang ke. Ante la sojak ke kaduk we kwana jak do ila. Kilometer isira mita kre pho. Pu la Nombasko tinia li long hadak la dukan do terang hema dukan along la thing piarong it chok do an mita kre pholo kilometer sira mita kre pho e bhara si wanang ko di kang te la haya cross biros nang tum koson kosut kana bela cross lo mane asap su bar leng thi phanta la sini tum non pilong la non ni hang bom lo nang cherap dun tha posini tum ki pu thu na sinang nang cherap pun pu posi chi chak la sin non long lang si kam hong angare lo gari ta cross lo sem gravel ta cross lo la soa tuwar ka halat ke don kwan bak dui la soa tuwar ka halat ani tum don koi rapot rok la son dui amasi itu henu manikan wang henu ma ani kan wang ta la son do ni tum la son si claim bom lo sa penenga bang ka ajak dingkloy masi ni tum penenga bang ka tuwar bang ekdom le buk le borang se masi la puan cho ke pan cho chok chilo masi ni tum sen rebel kapen arlo border pe ni ta la ni tum la son mithang chepadu Laso jok sorkar kira paphan chonghong prongki chokchilu pura radatum chirung cherek pen sitami harlong sangti chiroi pen cheklem nangkok lopusi rongara tumpen ningje non lomso porphan berta mongton posana আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Good news for all the students. Inter-school quiz competition will be held on 30 November 2021, organized by the KSA Haragat Regional Committee. Winner will be awarded with prize money with trophy. First prize 7,000 with trophy, second prize 5,000 with trophy, third prize 3,000 with trophy. Venue at Kalitang Longkam Tiron Memorial Auditorium Hall, Dokmoka. For more information, contact Mirlong Tiron at 700-278-2734 or Govin Milik at 7637033487. Hi Deepu, this is Alavu Naga and I'm really excited. I am coming to Deepu on the 29th of October for the Messiah 5 and I will be judging and performing my new songs from the new album. So see you guys there and God bless you all. Make sure you come for the Messiah 5. Nalitum azo filo doai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangti non penke ma thanang nilo. Alon medical store.
ke cheng si karbiang bong pen kang pucheng pharmacy lapang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo lapen ajada duwai le nang ji sita ladak longpon ekje lapen tilong ya duwai nang ji pulote order pikang lote prapjin pen longpon ekje la Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nang litung tak humre ignot an sose kachini jiapan la abel ki pia number along humre iktame Dihin mo pi putat berta lawang tulong. Nilip MSC constituency ki parlo chukela indoor stadium along preni phain ko rapho anikang sampor phai ki thoma porpen Nilip Democratic Forum atumpen KFMA phu avinas ronghang lapen super dancer chapter 4 ki hayabang P Florina Gogoy atumaphan karcho amai kapaman pone berta pherangki pitor teron pen bertang pale Nilip Democratic Forum amay phu bilison tirang pen kachari ponamay long KFA amay phu avinas ronghang super dancer chapter 4 ki hayabang P Florina Gogoy song koy rapli asongja roton tirang lit song rong par Nilip Karbi rong asaramaya bidu be lapen KFA aro arim tum chitong run rinti bangso amay long avinas ronghang pen lamthi ki jai pon jonghele ki sungphu tami khaya phan kache songa long ke arjap thipji lapen solang do Karbi anglong ara tami nang chirap chitu dun nangji pusi mai long ningje pon Laso amay long super dancer chapter 4 ke haituna bang phi arta ningkan proxy Florina Gogoy aphantami manping pen Karbia pinding sumpot pen archupon Florina Gogoy lokachali angdeng ke ingdeng hini angdeng si Charlie Bomla Bihek penta lokachali ai hinanat pen kaprek kilun ki kananat aning ke hang wow so pusi Florina Gogoy asar pura lapen asar pi atum pen thanpo Lokachali pen kapreka hintami owi kimiatum kachali du nangja son dopi glasi Florina Gogoy ason arta jun hek pen national level along kachipahai dun ke mepi glasi Karbi anglong owi kimiatum ta lokachali pen akaprek tami charli dun rinti nangji pusi Florina Gogoy aphan labangso amai long chopha ponlo bangso amai ingsamjin mesen pen pachun ponlo Nijang Kardanglong Amri Chintang Constituency wise Peace and Development Rally Rongman Pia Klamalong Kipidu Pona Berta Pranki Piratani Pen Bertang Pali
Amria long kaching thora mo kidam tangar ni Karbi ang long autonomous council CM kachachak te kang ateng pen prini phaing ko rapor ni penangana di malong alang ni me thangari deng pen ingpupon Umswai Power Block Tiwa Cultural Hall KGBV Building Tourist Cottage lapin indoor stadium ingpupon labang so amai long CM tuliram rong hangpen chenglok EM Mrs MLA Board Chairman VDC Chairman lapin Mohila Yuwa Morcha pen chenglok ongdong atum chitongdut Lason si Amri Jinthong angkang akinang sot ke kidam ke bang atowar jokwan nang jipura nili pen umpanai lapen sinani an prabjin pen keselam ponjia phan ongdong ara datumang no chichak teka labang suareli pen ajok Amri Jinthong aro penang an kaching thuravar sai school building mobile tower lapen ki juna lang hei hui prabjin pen klempon puputa CM pen radang no waidak pen chechak teka Jinthong Amri Peace and Development Rally along Jinthong constituency ara datum kachito dun ong muathi EM Prodip Rokpia phan aning ki dogatum do olang puke dak pensi klang daklo Amri constituency pen ki laso amai long ra datum kachito dun jum he kathe arlo alam dadak penang do pusi chirok togar tum pen than lapen ke monsam ki dia thek bagela song throk ato heli ke ora song ato central government pe ato London chetok pe central government pe great shock ye to ma bhag kapre institution central university pe chenglo west kar bengaluru railway connectivity pe chenglo west kar bengaluru agriculture college pe chenglo west kar bengaluru forest college pe chenglo West Karbi Anglong Sugar Mill pen Chenglok, West Karbi Anglong Government Degree College pen Chenglok, lahai tami ason itung pan, ala lamdong nong dolo. Tapi East Karbi Anglong tami Veterinary College pen Chenglok, Hotel Management Training Institute pen Chenglok, lahai tami itung, ala so lamdong nong dolo. Lapen keda Karbi Anglong, East Karbi Anglong, West Karbi Anglong la suka ching thurje pan. Special package kuti suri siatangka central government lapen state government kuti pharo phopho pangrom si kuti suri si atagai tu banan budget ya sopidi ben akaprek laso kamang ke atangka bangke tu banan polompo lapen Karbi Anglong along tina ko ching thu a constituency de mela soka ching thura phan sayang deng kidek bonje phan si lake idum phan nang pon nona tum theklong lo dak ompanai pen silonia aprisan dak kuti kebra chitim 17 kilometers takam klempon bomlo lapen uguri pen ompanaya toar hino la sotowar tame dak nitum IRDF pen itum dak antat fan pen itum dak chimnistar fan chingwai chingsai pensi la so scheme ta nitum improve lo prabjin pel ta tender kolpo lapen kedak forest office lai hinopik lai tame forest office boundary wall pen chenglok staff quarter pen chenglok office building tame lai tame Karbi Anglong autonomous council pen tender kolelo lai tame non prabjin pen sayang deng klepun lapen kedak Amri Jinthong kisias jumlah tumpan kuti suri siatangka kuti siatangka lak haruisi mane kuti siatangka bini pangdak ponelo la prabjin pen dak chingpon la pen gela dak mai kamsarom pada umswai la so heno la so tuar dame dak pini lamchak bilo la prabjin pen klempon po la pen ke greater water supply scheme omswai kuti krenar kya patangka central government pen nilitum banelo sanctionelo la prabjin pen non tender e kolelo prabjin pen kam chengpon po Pini Karbi prime time kila pansikang ton poiklom 2 mi thakmi krobang 2